Ni sambula na wekanda na ndoba tatonga mai na nandanga una ni vaki keli na Radio Fiji 1 ndo moiviti ke na FBC TV. Enda bo bibila ni rusa tiko na nanda bulangi na nanda iwasi ni ngonongo rau ibagalisilesi mai na tambana ni mboko mbuka ngio ni lau mwadhitai na Chief Fire Officer kabaki na be ifereimi vesikula na Divisional Fire Officer Structural Fire Safety. Dasana pangambula sa ritigo birraw yana nonda iwasi ni ngonongo rosambula binak. Sambula binak watson. Wambula talchungai vitira ramba yana buguni program binak ngona pakikeli. Rani sile chibigetu na tamban ni Bokumbuka sa National Fire Authority mito mindua ni tuitaibi ni bekem ni linbunua yana bugunga ni tiko babarau yana kama kena lenga tumbukoso. Boleh binaka na Antoni Barrong na Radio Fiji 1 boleh binaka wachoni bakurengan na binaka viti bir na nondar Barrong ti kumai na esinonggo kaki na na Barrong ti kumai na tonda kunya bonoviti yang boleh binaka me tiga butong mandangan na vital na nondangan nonggo kila ni vida na kisi ni kama ya dhuti kwa na mwani madha mbalabu ni Diwali enda sengai baka nanda kuya adhaba eroni baka buna tiku na kama ena nondi tiku naka wachuni na kama kwa yadha na weekend na madhawa mbalabun sanggala kusibitongo lebu sar naka ka wabuna nakam kan wabuna nakam ye virtu na sa yadhoti kasa tu sa bantika voti ni lora ni lebu nakama so nakama ebu mane libu sona kama eado e talanga mai na nonda sianga ni ngangaro ni babinaka na linbu pal ka ndona kisi tormei singotoka ni wahuna na rocket sianga ni kama tudo kona pale kama wale lai ka dotal na kisi na ni madongo pakasamta ni abaka mai na kitin kana abaka mai na wale kwa kamaya binaka vukunda kana wekandara borong tomaya adhaba eroni zaka metar wikina na matangali kisi ni kama bango naka wacho na tewe na liba na liba kimni na linbuno witi ngo ndo naka asa dhaka mera ni sulia wikenda na rarama bakatalakina na buru-buru ni koko wali-wali pag nabiyaya ang tabang takay. Libo na ngun nandun ang beda-beda kina na kanggo na libo-libo. And tabang takan kina tabang tay kaya sindun tabang tay kina. Libo na ngun nanda sana numa ni kakeda nga nanda na rin bita po na libo-libo ya. And na rin slibi kenta na kaya nda pinakata na bukun niya wali-wali. And biya pa kayang tak. Ana pakasala nga man tamban ni Bokumbuka. Na libo-libo itu talangan na watangin dengan dumi pangatay kina na wika libo-libo na libo-libo katukan nanda wale mesulia na kuko sinra ninda na bitikin wale na ka semen na overload tambeka en kana bosa bawalangi balata na ngunangan dan na wasudumakin na wale na libo-libo en ndua na buru-buru libo-libo en arin wahuna na kama en kana na bosa bawalangi na overload ni obuludia na rinsuleta na kata-kata na libu-libu kari watungura na kama en bunua kasyama chukukina na buru-buru kuko wa libu-libu ya na sotal na nguna na libu-libu nga kwa sa bitu na nanda sa banda butu na wali sa ka Macau nda siangan taleba nda siangan ni suliba kera bakasal wiran do libu-libu mera mai reda na kena tuvaki ya ndo na kame ndo reda na kena katulumbe kana bi yaya wali-libo so na yali wali-libo ko ndapang tachu ko sianga ni tuba binasa tu na kena tuvaki so sa vatu mbeka so ndanga mi bodong barangay ni na wali-libo mbul kina wali-libo mbul sa ndarong chun na rorong ni sa naspake so na kame ndo numan na leni bono biti na kena wang taki na bikali wali-libo na kena utu timbangan na wali na libu-libu era ni wau na kam kana rotalangan wali na mbula ke wanda sin wang taw nak era rotalan wali ndo na wali
Naka totoka tingo na ibang madal. Aron ni bagarita ka man din doon na ibagarita ki din kay tiko ni kaya baka sa sudo may vida na yaya baka liba-liba. Yan ang doon nga ni buru-buru ni nabuno isu ngoli tumikin na liba-liba. Koko bo liba-liba. Nanonda biyo pale ratua bukin na buru-buru liba na pau points mbek na dana papalangi. Liba nangunan dan doon pita patana yaya baka liba-liba nan doon nga na punua. Kan sangkin tonto kemain wali-wali pementang kami pas sudu matu to kapan nanduangan na buru-buru ni liba se buru-buru koko wali-wali kan tangkai nungan da sa sudu mukelikinna na ke pakai era pakai yang tek tu ko chuna ka na biaya wali-wali nunguna ko ni babun na kena pakata tali na buru-buru ni liba ko sudu chukin na wali-wali mai beira ke na wali-wali ko sudu chukin me bakataktar ka pa guna talaki na nakam ratalangan ni walangana nonda ya wa liwali ba ke balet ni sa overload na nonda na pa punch ko lo mutuki na ya na vorta ki bimbingan na ka bitun duanga na pa pun ni le me sudu pa te ke tukin lewu na ya wa liwali ba ena bugun ko wa liwali ba te kin ngoy na baka taw na libu niya antaka man katuni waliliwa. Ya, so katuni waliliwa hita na sena kunti so le ni katuni waliliwa ni waliliwa chuke walikuru so ndo sema watanga don pau punya me vante wategin na katuni waliliwa na kunti liwa na tabite kembeka liwa erpa sudu mukera bacuma don pau punya pau punya koran babunan me na kata-kata sibia se sa obulutin pau punya orang babun kata-kata babun talaki nakam. Naka ida wali besar na ibu madal Ifrid lebih bakuri na ibu madal. Binaka wachonya kumbangan naka kito binaka tati kumi kito na bagandreta me bagarutangan na yaya ko embiu banandua na paupoin sendo na buru-buru ni liba-liba. Meka ko ni lewu na nonda bibale na veitaunda ko ni korba balang. Roni te kumbangaki na indua si ruwa na paupoin kay vida na mata nilinay sando lewu na kain tapakay nga taka saan kay vitang katanggay ba nandua nga na ibure-bure ni liba-liba na raicho lay tanggay ni kina na nanda raicho alo lay lakutala ni kina idakyan na kurti liba-liba na vikain tapakay nga takatiko na vising Binaka binawali besar na ay mga madala sana to sariti ko na bitang noy na nondang una ni Bakikil. Bagai ke pakai elenga pakai liba-liba kama kina na pali. Eronin tambo ko nga eronin boko do to kini pali si na iba salada ba eroni sol. Tun na ken eron na pakamana pali to doko. Ero talanga ni na tarubi. Na tau na nguna adukina ke pakai lurai na ni sa na lenga pali wili pakai lurai na nguna adukina. Ka kila otukin wal na kan dun meta kabo narin tarubi di busutio tumro na biokan dere bina kami lang doman na dingul lekalek ni berni nangay bakuri tali tuko na vital no nangono bo rutaki non dangauna ni Bakikeli and Radio Fiji 1 WBT kay na FBC TV. Nimbula tala na wekan na borong itong may na sal ni kakamburaki na Radio Fiji 1 ng Dumoybiti kay na FBC TV ang nangaw na borong taki nondangaw na ni Bakikeli. Sana ba kurisar na nabitang noy na nondangaw nunggo kero ni turang ataw kero ni bakuri talaman doon ni pamadal. Na, wasa juga membalatan na kian rawan taro bin na kama wali-wali Yan liba-liba ke pakai anda juga anda ke pakai menda si anda juga kangge kam endo na ka wali-wali nonda wali me pena bani daun remai na bunu arabi tang-tanggai juga na buru-buru ni koko na power plug se ke pakai rendalan dale switch off tangan na switch me mbok ngan buru-buru ni koko ya sarani nambok ke pakai sanggai tebu ya ke pakai sa tebu na kam sanggai ren sa tebu na kam sa daun re ren mbok ta mana switch ke pakai tune fire extinguisher memboko na fire extinguisher mena ke pakai enda sa reden ni sa kamalebu na libu-libu ka sa sinran don na buru-buru tani tatango maki en lomen mata bu bale mendaran boko kina ya sabi nam ta bangalal tang na bale
kam nang girian tambah ni bombuka melakom mai membukot protean rautan babulang ka kan sa cuma minta tarop na kama ni libli wani sana tete amba na vika membratan na vika libli Binaka, ada ba talero ni pakabuna na kama? na simberang ochun no kira na okandan le ni bunu menda na bukun ni kaun libli ngon ngon chuni diwali ka lebu na wang tangana vika libli na buni wasanga wakatala nanda vale soor nda bawang kadino wa mendong karo na ken bawang taki menda ke pakai wang taki na ken ni wasang kali menda cukup saranga me ada saranga ni sa uti nanda wasang bokoda karena ninda na sangai rendang alala nanda cukup bunin wasang kai na via wa libu nda bawang tak menda reda me binak me ka kuni kava me ka kuasa poro kuasa valenga itu ya songon da tamba ka wango e binak ratak songoni sianga emekua batana ribabu kama talen matu wal watakin sotal ka babu kama chuan nononda bi pale sa kuanga nononda sianga ninga rona na bika membalat nononda wale nononda no bika anta pang tak nononda wal matai na wasanga sa tunu chuan wasang libo tangan wasanga keda ngalamin matu wal mendang gangaroni an kan wang da chiko ni bunin wasanga menda red membutan kakan mendang ke lakotan menubun wasang na kiba bang takan nambuka na bun wasang ka kirean kiba kaya menda sa wasang ka uti menda reda memboko saranga nambuka lebu na kama tu sa red chungo ni kama ya bumay nambuka ko me uturi juga ngone saya likin no dun wasang uturi juga dilutu ko tali sona kaya kama liba kama kababun me kama lebu kama sarna vale kama ya libandu ke na vale en mata bu vale ko ko sangan ribikin ka kiren len bunwa mendang garun ke pakayan da bang taju kan ken wasang membalatan masese wala ka chukna sere ken buli ngor ngon do chukni vale ngoni buli ka wata vale chuvir nen dala kita da ken tum kremi bio na masese betana kata libir ngon merre na ya mami nimbuka nirbaong gala na masese enton kata litubir ka sakira me merando buno din ngoni me kakua nirbang tan masese ke baka redan masese mertune beno tum oni tumbu saranga mendo reda na masese me biu benak en buno dun bikin me kakun tararo nongon merapa yang tak serpata talu tak embe ke bidana ka numa watakin nangon bengain marongo kendan do bangata ki kanral mendo maro wataki irna dadinda sena to kanda era maruta chunga duali tawro kete kendan toke do nonda na maro chugan ni ngona ni marungo do lebu sarkin tabu roket kasa ker na bimbi me ka kun ni wantunduki wandon tamata sin dona vale na roket en tabuna ke sa o via tabu roket me la kun dona bunno ngalala me reno vakaba ki mo wangala ki no roket me tumu da wando ni romaleng me ka kun ni tao en dona vale sin dona kane roni kama sin bin empengana ker weekenda itu ke na buku ni marau ni diwalinda yukinongo na bali besar na ibang matal ifri mena namu do tambani bingkar yo benak wachun ya ndo talangan na kaya baka buna chukun na kama na nando biyo bale na kubuni namu and do baka nga takabali na leoni bono na kubuni namu embak sa uchi na ewalu na kama ibumay ba na kubuni namu sa kiritungan kina mentantong kang karoni na kiana mbiu na kubuni namu na kiana itutun di na ngam dondon membiu kina kaya kaya siyang ni boli may na sto sara boli takitu na biu sto na itutun ni kubuni namu aron in tataka bangay bali kitundo bunaw takabir na ngoni bunaw takaya nitumba meron takabanga nakabanimboro wanala tukilamuti na yasan angay lili chukiloma na kubuni namu meron ni tanggo magatiko na kubuni namu may na kena taraya ni bunga tal na kana pepa siya na isulu ron yung bakabukin na nakama. Pinaka nawali besar na ay mamadal to sarti ko na vital no to na taraman din kesama ni aron do na kama sama ni kama libusar sinro ni rutumbo ko da orto na tigwe bali nada bindo do numero to na kama no na vika me va dortu mandan leni hubale
So ko ke ka to sa tiko loman ni rutu vale. Ya mertu sa vika di vita saranga mertu sa bang matu redan la kwen ngun sala mertu rora tumbe rawani kini tu tumba ke ka sa kamali buna vale ka ko talin do na numa na non ni labu ko talin do na numa na vindi vo merse non na sote sange bulu mai ya mesa tu sanga saranga na non tu mbulo mertu la ko tu tumba ka ko talin di wawat mai ya tu ya tu tumba me kan totolan ng green tambani bombuka na kiribina balata ni tu ada ni seraw ni leli na kam ng tarobi nung nga me sa kalibukin na kam ya sa andre sarangan tarobi na kam san binakati video patan lori madaran gi tarobi na kam ndo na bubal e berto na lin bubal ngonum do sa do kuni bal albi na ndo bi kaldibi ndo ya to tumba mendo tukevi ke pakai sangan indo ke pakai indo ayali mendo bi panggarai cungana bununa esen mendo bal balata me kilai indo chukere sang me re ta bangani tama yang berarti lin matu bal me redirna lin bal me chukere lo matu bal Pinaka pinawali besar na ipamadal kimrona biokan do talmanda na dingulegaleka ni berni nangai bakuri tali tigona vital no ya nangauna baruta kinonda ngauna ni bakikeli na radio Fiji wana ndo moiviti na FBC TV. Nandang ano tigo ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ang Doboiviti kay na FBC TV. Romay nanda bulang iti ko na nandang anonggo. Ang yun nilaw moditay na Chief Fire Officer. Kabaki na be Iferemi Vesikula na Divisional Fire Officer, Structural Fire Safety may na tamadagaka nimbokumbuka. Sa nabakuri sa tigo na vital na nandang anonggo. Nambari talabon. Kaya kasama niya na nakam nangandrevi na mundo bebuke nambari telefoni roni rangira niki na wekanda na nambari telefoni mun nangiri tamai na lini bonua na viwa ndua saiva 910 ya na neto emergency line ya ka ndua ngandra makadi kito no buni langa makadi kito me ngiri kito na namba viwa ndua saiva Sena 33 tolu ndua rua walu vitu na namba neto namba ni landline na diwa ndua seva talibun da bang ta kan grita na da ni vikitu sate na matanggal itu da bondo na via kila na ngona sa din komikina na itu ni kam Isa linggo minuto ko matay ni kakito ni binakatan na bunua etikuki na ko engirmai. So matay na odi engir tu mai in karua na address una etikina na kena katulu na dava kamatiku. Ke ka rin pa madala ta mai se ba kama na vale se ka sa gatibu na kama se sa kamlebu. Meron ni topi kitu sa na ka nananu ni to ditu mai to sa ta te kitu tu mai en na buku ni kato na mistap. Plata kemna tutu matata ni unua itu kina vale. Wana kambimbi metu ni vitu merene itu kilati. Na ni to kepka so sara na lenu unua rawan ni pagande takamay bikitu na se tambor vida na vale sa do makasar. Na bukun ni bikamitu na mingkarawe. Ambe sona kamera wana numichukin na lenu unua. Na buku ni vika mera tukunen vikitu bukan Pinak pinabali bu turnato kemam balik kemdo na zakadak nga may na itugutu ndo sa ating goma na nguna sarangaya iyo na kambimbi saranga vikitu ni tudung goma ndo nang gir ni mata ninguna na itugutu kumembalatan na usa tabudo chirilu na puno yata tukin na kam telabe kamati Oibi na vi kisi so ndo sangaraboti ndo vidalati so na itugutuku Yo, elebun na nguna so nguna ko irundong girmay may ser sa pakaira ambe kana boso peni ker sa bo tangaya tangaya non rang girmay sin matatamay na non robos kin karuan non ratuku na may non ratuku sanga ni klebna kan unora tukin nani tundo Vivian
endo sono ngona tundo muridala talanga na buku ni so talanga na dani ngona sale pa be tutu pa to ke vici pa me pamata te sara me ke pa dani ngona sala da pa buno da e be merani tu kam tu ka kundi dal mbatan to tolongan tu ada ni bunin kam na kena binak men tu pangkara tu na buno ya tu kena kam Binaka ni tangini sana mata tatiga ni tuku yabi kimi ni kanta na ndo bata tomai na nondanga una ni Vaki Keli na Radio Fiji One do moiviti ke na FBC TV rumbe nanda bolingiti ko na ibole silesi mai na tambana ni mbokumbuka nanga indola tu na telefoni ke bagai tigo sona bata taru rauninda se via taru iba sala ramuni na basala tagitukin na wekanda rusati ko na kene ibole silesi rameron na via basala tagitiko ena nonda iwasi ni ngonungu keti ko telefoni tukutuku e sema kina no mundo bingarabi ena ngone adu tikina na kama roni ro bakuri na ngonungu yo binaka wachon ni na ndo talangana ka kito ndo kere me ndo ba matata teki mai ba pare teki uti tiga na ngaun sal sonna bonu ni kamati ko ya o mai vena ngaun sal ni lori sonongono kito le wabu kitunga na pangarana bono ko kamatiko keraw ni tanto bagan ratinga na le bono ni so engiru tinga mai roni so mai wawa ti ngun sal me bagarita kaya ni na bono e chuko kina na bono ya to chuko kina na kama sena na bibu ke bina kati me kito na baita bita kito eni kina ke awati ko mai ngun sala si ndona ponoendre tigo ni kilai ni sin roni ado kina na lor lelebu roni tuku ni talenga mai me roni kito bakaro tiki kito na ya daba me kito koto yani sonongono kito sangele ado ni ki angelu rai ni bondona wanga sin roni kito tako soitai kono matangali tuku baya kito ndongan reba me do tuku ni rao talenga mai ke baka rao me roni kito bakaro tiki kito chukina na ngono kito ngwale chukani kina binaka binawali usara na ibo madala viki menino kanda na borong tingmai ni takini sana mata tatigain na itutuku enda rongo toka ena nonda iwasi ni ngonongo okila ni ngarabi sar taltinga na dagaka ni nomundo na dagaka ni biba rara mataki ebiso na bonua taraiti wambimbi ka bande tikitiki na nomundo itutuku ena bukutinga ni nonra ngangaruni se tatango makin na leni bonua nak na wata wulta ke na buguni chubaron kani mbelatan na makama itu tarake sa chungan na watangen den ni bejuju kulin bonua ka wil talaki na kurni buli wil talaki na be matalutu na be balut tundu balok ko na buguni kan ngara ben tabim bimbiongo tutelangan nangu na ndo duru balik na buni kana liban de otaki na tutu nak membratan ni jugo wabarau se ngangarauni en meka kunyado nakame nanda bubal sa krekin binelen huno ke pakai so na be tutu ko ngandreba me lakoni kina na tambon bumbu kami lisoi pakasalikin en dolatu na begitu na jatikina menga ingir ngamai na naban teleponia na tolun 3312 77 tolun 22 walu bitu menga kita mai me keramai kina mitule takawanika soana pakasala membelat anakan ni cukup tatanggo makin membuka ka libna nguna na enda pakawal tahu tu nak kami batan bukan batan tapang tangan ni fishing kira me chuan tapakasa manin ratalangan ni palangan nambul ke pakaya enda pang takadal nambuka enangon ni tapang takin nambuka matain masih matai wandun pasangkan desangan ni ngarona so nakawai mendeklaju ni ranyo palang katalangan nambul siapa kama anon tiyau wa may kana pale Pinawali besar ni pemadal dari pinakamenan tua telamada na vengule kale kan imberni na gaiba kurita litiko na ngauna boru teki ongo nonda ngauna ni Vaki Keli en Radio Fiji One ndo moibiti ke na FBC TV.
Nandanga tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ando moiviti ke na FBC TV. Sana to sar tiko na betal no en nonda iwasin ngono ko kila ni tiko telefone tiko tiko bimbi ron via bande ta tiko ber no kanda erando bota to mai en nonda iwasin ngono ko. Yunaka otsoni na lebuni kama ya do tiko na ngono ngo. Kito usandule ni kito lebu na utiko berna wekanda kito ndo buno takatali tinga me ndo chuko na wekanda bagarote ki kanda kine vale kito buno takatiko o me baka mitiko na inronro se na indusi ni inronro mai vale koya erawani tiko sarangana nguna menta baka topo takakina baka mata vale na vanua mondo na durumai kene tumba na vanua mani nando na lai wakina. Nindo yado na kama iso nangu na enda ngula dhab mandanga na ituba kini nonda lo mani vali. Baleta na lebu ni kumbou. So nangu nanda yan ramai na moe yado na bagadalaka. O ditibango na lai tao isa nandua. Kito ndo buno takabali bumendo ngalala chiko na vanua ni nomu inronro. Ngau ni salai tumba. Kerao talenga ni chiko na ngau na mondo waka topo takakina baka matabu vale kia baka ya dona kama na misi na buno mondo durmai kena itumba do lain duri kena itumba torne kem do wili mera ni ngolan na tamba ni mbong kami ka ko tale ni kito lulai banganggar tiku iki anin dua aliti ko reisan rombe ka mai sin kilai ando le bunanga na kito le banganggar wa bugitiku o kono kito bangara chuka ya sa chuku mai tumbai kerao ni chuku na kena itubu bai vale merani vibuke virna vikenda na leweni vale wakatalenga kina virtu na ngole ani na lei vingarabi na kena ikarua talenga kito buno takatalenga bagale bumendo uti kuna alam ipana vi vale merani kondo utangi na smoke alam yo kometu kuna mai nangone mboi da kino ko na kumbu ni kama kede nangone na tikebuki na tikebu mai vale lai sanangai lai kalip angon kalele ngame sana la kumena kumbu nam ke mambal ni sember ni da under le buna me sana lucu kumena kumbu nangona namboy da ranga kino ko sa roni tangi aroni bagan reti kenta saranga ke bakanda modi tu se ke bakaya lala tu nanu mobile eroni bakatakila biru tu nanu portuna chuko bola kaya sani no mobile ni ndona kaya de tiko ibali ke mambal ni ombimbi bale eroni bakadingu talitu ngani endona kama ya de valer to na roni rongoda orto na tiko bolaka to roni vibu kita kana kiana sanga imemboko se mengiri te kiani bana tambani mboko mboka naka na wali besar na ibu madal andoro tunali subutala mandana na kama ke baka sa kama tikun dona vale kila ni lebu nda vale sa baka rumu tu vida batana rumu lamanin dona vale rere to mo tikun baka sa dona kama na bongi lebu sa kumbo sartunga na lomani vale adaba roni ertu da kaba amertu roni rombu lakina ibna ka choni kito na babuli kito ndole da kaba ti governo ngoni buli kire tau tonda ku ini ve korkoro nabi bono ke kito bu to le da ka buli kina na nomo ngole mai tumbai na kena ba pertania na krollo in smoke kena bambale mongasi mongayo bangaramai tumbana nomo ngonsal nimbuto si kumbo ule butu na lomani vale mo ngasi ngamai yo bakataramai na nomo na lalang ani vale otana lalang angure na kauchu ko ngai tumba se kauchu ko banando atala ka tumba kede ananga imbasi ka ngai tumba mambale mo ngasi lako sombura ngasi patikiro tuna nomo lewe ni mata bubale ke bakasa ko baka bagarita ka utiti ko ilu ke ada katiko ni kena baka topo sana raro sara na nomo ndo mata na taka na ngona ya dokina na bagadala kai si nga dokina na kama pinabali besar na ibu madal turnato naka ubia tumananga na basala na tambani mbungbuka na nona matana kilangi sana vision berna poso balangi ko mena merto mikito wata wultaka verna lin bunno na vika ni me ranin ra vaadora me rani tang mai kirmai kin mai na vi lenga tumbu koso eso kana kama indua
se wakatale sotale mga tubukosan matupal mereklan karakap ana nitu itabi kara sando takabo chukotun na teman bumbu kamen rapasal tajil bunua kara takabo chuko yana sona buku so mera warita kin kamera takabo nan roman roman vale na kamera takabo ke kaya do na langa tumbukos na kaya ke turin wata bulta talan tampan bumbu nasintaro bikin namuni nangkit kitu mungkin na lin bunua na bun sona ngandre me wata bulta kin na bikaba kasani kita be mituna vador balatani matintu ngobiti sanuti gitu tu ni tuna takabo binana tikina ben len bunua kami maru enam bula ni len bunua kapakatalaka ni na yau ni temata tambuyan ni andundu sia na yau ni kuti bici tu dok me ang raramo bikanda san itu tabi talanga me wata bulta kami len bunua en na bunikan tangumaki sia na tangumaki kanda ke bukan don kaya en langat bukoso en ndo wande o tatu ndo itu kana be no so ndo sando ngale tukina boy be na ito ni nonra rai sen ito nonra be dingo be na itu ndo sa wande o tak bir no kan iyo o na be kai lus mai bir ndo le tukuna na itu ndo binakasara nonra ndo borrong era rongo da karkila bina na kamera kabo na kena postak doang na kambing bisa na kena tak oke ya balombe kami palai na kanda satu kuna pas senda postak senda kila menta kaba na ngona adu kena na lenga tumkos se nda tuko tatangu mai kemana kama menta kaba sarangan lebih baru ya na kai bunu taki bikin menta kaba balata mika kunya adu kena na batal kan mata bale na nguita tongen na bunu Alvin na tuku la kacun itu tambahin bumbu ka. Amin para sarangan 6 bulan temata mata 6 bulan ni yau. Ke kanta rongoda da la tiken da men da ni tangu mai kan men paling kan ikam. Enta na kan na da rawatan na kain da kata kana bi kasian ratalan da na wa elia na kai sa cukurau weekend. Emang anda na pasal musulan na ni pun. Pinaka pinawali besar na ay pemadal Anteri mina kemenan dua tel mantan nanti ngulek lek nimberi ngai bada bari tu kana bital no en ngau boru taki nonda ngau nati kuni baki keli en Radio Fiji wan ando moibiti ke na FBC TV. Nonda ngau nati kuni baki keli en Radio Fiji wan ando moibiti ke na FBC TV. Abombo tani Ralindo na wekanda sa wawatiko nonda ngau nati kuni baki keli ni sambule binaka. O sharati ni baki rio sa posa dia. Ya. Nanda ngau ni baki keli ke bagai tiko na botaru en na buku ni nondo tubing rabi na tambane ni mbokumbuka en na ibo sala erto na bibo sala takina aroni ngai tar to mena na baritala bodo toluru ro sai bodo nan raw ke na bitu toluru viwa sai bondo ni sambule binaka. Iya ni mbule binaka watsani o yau sing levin dalawa ngango na richo urunga da chiko non roba madala na turang ndoanga na taro batu saraba chiko non reto watabu buli chiko ina Lami High School baka na fire extinguisher roni buli dona kena wa madala roni kema mi prinsa sampai tu kina na chiko ibali siang wala ni kama ibali ba bimbita na itumba nindo kama na mbeno waya mengai tete arani tete batalin batal na vale ba buna sarkin na kam tendo na kena ba madala na fire extinguisher rani ke me miandua boli se dava na kena ilakala naka binawali besar na bata tartung mai kimro na biokan Iyo binaka wachon na tamban ni mbongbuka sini ibolita kan na fire extinguisher Rachukon na kamban kora boleh takati kona fire extinguishers ranin dangole ngai nikinan dangele bagata taru kenda binakata men dabolia indua kito na roni bebu kenan nito na le redanga ni na vale kito nangai roni ndusi makabir be kenda na le ni banu asia matanggali fire extinguishers bada ba men da baga ngatak meroni ngani tanabe kai chukun nonda bilo mani vale
Ken mambale ndu na kena Ndui tigo na bono na paganga takakina na matanggali kama na paganga takina na vi fire extinguishers ya ndundua. sandina. Nita kini sana mata tatika ni na itukutuko ya wa na wekanda ka bata tartonga mai na nondanga unongo. Ni sambule binaka nondanga una ni baki keli. Iya ni mula binaka. Iya ni mbula Iya. mai na bata tar. Juga na iya mobil bina juga berona na zamura gini kami mo. Indo ana kau biar terong indo biro na turungo re mama dala cuma dengan na kibante biasa sama mendango litu mo di sambutor mo ngai limu no kumbu ilo di vale. Itu ni tu ko ya mendanga sira dengan sesanga di katu mendanga sanda dulu tu mo. Isi di mama dala mo ko isi di mama mo mendanga skinera. Namun di sini tu dengan kin rasa sanga ini mama lu. Namun mendanga skinera. Mendora kena mama dala mendora kim kila. Siapa mana mula me benda kin mendanga sira. Binaka na wali usara sa authority kuna nomo ni bata tar. Kemron na nanda bulang. Binaka bale bunatar okito undo buna utakati kumendanga sira baleta na kumbo kata-kata na tumbu zakiti kumai bena wana yame kotiko irai kepaka endana tu zaki endana dengu batale na kumbo kata-kata kosa asina ichigolo manibale yona kumbo we rauninda dengu ba se ko kasab-saba toka ena tiko bagale lai sarera Kaya ko kito wuno takakina menda ngasi sombuira ambaleta mobole kabana dangi sabsaba roni denguba ngayo baka muria ina lalanga meadoba no lendono makandona katumba sendona ngoni saloro no durukini totumba. Binaka nita kini sana mata tatika ini na itukutuko ya. Sambula binaka nandanga ni baki keli. Iya, tura matagali mo dola na mo iray na siya nomba. Doa na tarwero na bulangi tura matagali. Wana nakisingo may arkes ng burendingay. To sambole indua mandana pibarara mantagin inom do tambana na may kurribulivango or tumanarkalev ko chungoy may telev. Pakita waka talaga kinabiya sa ibit. Paleta na ni otibukan tuwa serangan non reyaya ni buli na isulu akato ya ukla ni revisi kumbak ni limantan itu na no Ndora ni mama mantan nanti kini na balik pun ibal na sa nomba. Binaka na wali usar na baka tatar. Na bali benar taruh kala ni taruh binaka yang atalanga bir nang kasibuli ke bakaira warung otok nan bimbi ni kenan doli tarai na rambula na ngone na bukun ni cukup tatak mai kena bukun kamai en mai arkes itu asa laku kena buat bila nak kena sangai mele bandau tak ini tutup. Ya, kita sebitan lo cunga waktu kita nang kasibuli saya dan kam na kam teningon na mata ningon na itu asa laku kena ya nak kena sangai kamu cerna kalau mata nimbure tak kaumbek en aku akan melibir awe asal itu kena na awene sikunu bulim batan nakam. Ya, kita juga telangan tu wa ini indo watara ino kurubuli, miktu muria ni merani tunggali tu nak ni tutu. Sinran itu sungguh. Sinran itu sungguh gitu ya ni baca cuci konon curriculum na lama ni indo nampak merwa muria. Kembali na tu nabia ngandra pa me na kurubuli, me laku sarai ni pakai bola me sabandu ni mai me tu sanggarin lokan. Ya kau ngau be kerituk kemakai. Pemimpin nak kurubuli turimbure, ngono binabi kita rin lakuin lama ni weekend na siburuai, metul lakabakin. Ya, saya tak cungkan nabi tanu apa tike na kasibul, pemimpin me rakunda beliau, na buku ni kian sangai mele bandau tike na tutu ni tiko tatang mag, kun kam. Binaka binawali besar ni tagi ni sana sumiti ko na bata taron na wikanda. Kabata tarto may nanandang unonggo. Kimro lebih kan kibagai tiku teleson itu tuku rani rabarara mata itu ngakin lek kandaran do bato may nanandang unonggo. Nak na weekend dan leni bono viti na tuntamban buka to wa retu kon ni kama ado tuku viti sanga ni lutum burasar me ado me sanga ni ado na kama. Pakai tuku tunga ndo na watangin dingende.
ni tunti begitu ni kama na adu chunga na vi vonu na vingona se na vi ambaki mbak ka vi tu tu chunga na wili ni kama na loma ni vi ambaki tu dok songone tumbu songone lutu ka na kama kitu reda na watu wata ina basauchi dio sul kaol na vale kama bondua na baki ngo na meta na bula sauchi dio sul kaon na kama na vale palengai va kama ya na kava wa fika kitu sare rao liu na kama ya tunga na bukun vika wa libu ka sandul me kotikan da banana no libu no na bukun ni nanda libu ni ka mbi no mendo wal katala ken na tobole menandole mendole men rabitu na ken le lurai vir na ken dawe na ken tubak na ken ka tulum be na kausa tuno na ken bul ne ya wal libu me lurai me kabinaka ko sa ran vangtaki me vangtaki na kaenda binakat na ken vangtaki no ndo matabu vale na ka ruombe ngani ka watangini ni via tosulu korona pasende na vika ba kona kama ko ya dona libu ya santo sara na fika libu na libu me lurai me tuni va fika sakarikin nonda rawata na libu no kena karu ndongo ndona kisimbimbi kwa ena kiti sa libu enda sa dundu ngabu wale sa wa kama wale na libu sandu biana kira tobelenga va kama se rubidundu bedindu me va kama na wale sa nungu ni toker kera tambani bombuka ni wale kila ni ndona ngona mbalabu ngarawati kin metara ndona wale me wendua na linu puno ituke sa kekere kipakai ado sona vi avati va wale no mun watu wale me olinga ken mun saldo dul mrata na wale kamati se ni kala ko ndona ka me mbala tana no nda vi mo luida se dava ya na no nda chuchu ko menda ka kun va kama wale batare ni lenga sara ken ndona mbula se va ya li todo ken no mdo yau na chuka na no mata wale na ken ka tulumbe nga ko rini kana batangin ngende ko elewu tu ko yang na masih sebab tengin masih na usah na ka wasanga sebab na sengan ni engaroni na wasanga via juga na cinkan dona pasien na asan se ko na kiti juga na rasul corona pasien na ka ngone ka babu na kama ngo kada na wakasanga na libu se bona wakasanga libu se stobu karsini se stobu gas se mbuk tu changa watangin nenda ko wa kan wasang kai embar sandul chungan karon eno bugun vi kan ta bang takan to wasang lang ifri iyo binaka muchon na pakarota kataltungan na kere bimbi bikan tanah lenu banu na tatangumaki yang balatan na nonta parota ki kenta main na padada ni kama pagambimbi ti ko bi na nonta vi bale bagay toke ndon bolon le ko ti ko na tampani bumbu kana kana la ko chuka ni mendalai me baka raramatak menda bararamatak na nonta gangaroni na nonta vi bal yo sa siangan ninda tukin sa ngarabati ko na bingauna kina vi banua eron ngi pinggara bikin sa nonta tabi talangan na leweni banua mentang garau na nonta vi bal garau ni rati ko na nonta leweni bal mai bana bakata ni kama ke bakai bina katina nito bibuki sa ratu garau na vi I tawo ni lelebu ke rati kungu ratu kina na tampani ni bombo running ning wala ngayani na bena vi station ni bombuka bola ka bira rale kere kina na nito bibuke meramai wara ramataki na leweni banua membaleta na bakata mai na kama naka na bali besar meda betul mendengar nabi terno kirin to tal mendengar nabi itu tu ni bebe ni takina ilulu ni tampani bombo na nonda chugo tatang makina bunika mai sanon de tabi kel serana len bonua sanga ni tu tabi ngan tampani bombuka non de tabi kel len bonua mendare dan bi ka kel sar kan na nu men raba buna karma lomen mata wal menda ko telebi me ka ko nyado kinna kama
Tapakatala nda tiko wa vale ni sineti unanda wa vale na buku ni wir na biokan rolak mai mendanga ngaroni na buku pangtaki ni vika makan masiese ini wasanga na menda tiko ngaroni ka menda pangtaka pabinak me pangtakin kana pangtakin dina ka sa to kere tun na len tamban bombuka sa kere mo ni pangtaki to waleu na tamban bombuka na len bunua baca leu na kama itu sa sanga talanga ni redara o me ado tuna kama na bibu vale ni ngir me bigito me kitu lokwa ni me le soli bakasal bikim ni na bugun vika me vai duri me vai ramata in bula kan tangu mai kin bula me na kam na waleu Naka, ndaba binang ti wali buwan Chief Fire Officer, yun nila umoditai, kaya na Divisional Fire Officer, Structural Fire Safety, Ifremi, Vesikula, ro wala sila si may natambani mo kumbuka, ro may nandabo lang ito ka nang una borutaki, nandang una ni Baki Kelly, wabin binakatag ito ko na namro sali namro ngauna, namro ito ngamati ko na Vesuriti, na nandang una ni Baki Kelly, na Radio Fiji 1 nandamo ibiti, kaya na FBC TV, sa natabakin na nandang iwasin ng unong ni kalungat sa kati ko na wikanta.